Kim kötürse akçası bolsa anан alып kelem. Bul kireriş eken. Bul kireverişi. Mına kireriş eken. Kuchnya bar eken bir de. Sen özün avaysın mı? Men агентство же мага түштү да. Сатылат деп ошого. Менде клиент көп ала турган. Бирок YouTube'га эмелерге чыгарбаш керек да муну. Жок, мен өзүм деле болот бул өзүм клиенттериме. Sen neге саткан жатасың аны? Biz Mikelem'e karız bulduk da. Şunu bereyim de otamız evde. Kutulaylık. Aytты. Neme bir Mikelem mesela Mikelem atası da. Peki bana alıp salıp şunu çıkardık da iyice. Mikelem'de dayı oğruz var idi. Kaynım küçük koydu. Үй аябай сонун экен, ремонттун кереги жок. Мына төшөк көрпөлөр кетет. Var çok ketedi. Бар жок кетет экен. Bu özü 2013 remont bolgan. На ремонт жакшы. Kalğanday kılıp dağın kalağanday kılışat da. Ремонттун кереги жок. Bir jarım milyon. На, бияк кухня кылса да болот Canıma экен. Evraza bol. Мына Böyle koy otursa bolot. Güzel ben. кухня кылса да болот экен бул жакты. Бияк коридор экен, 2 комнатадан тышкары бул бар экен, короче. Кухня кылып алса аябай сонун экен. Kanalizasyonlar var orada. Mına jakaça duşoy koyulat degen, duşu mınaki. Kalasa duşoy koyulat, özdörü dağın. Kimen buyurup alıp kalsa. Так, биягы кенен неме экен? Коридор экен да, 2 комнатадан тышкары бул коридор экен. И потом еще мына жерде кире бар экен. Кире бар экен. Так, эшиги да жер үйдөгүдөй экен да, сонун экен. Мына кадимки эле жер үй болуп калат экен да бул жагы. Мынки. Коргон менен тосулуптур бул жагы. Мынки. Кенен экен. Ким алган болсо жыргайт. Тышы кружка экен, 1-чи этаж. Мынки. Ana varyant oldu. Bizde varyant emez, maktul gerek. Мынки.